U toku je Međunarodni filmski festival u Berlinu. U konkurenciji je veliki broj filmova sa ženama rediteljima. Premijerno je sinoć prikazan i srpski film Šavovi. U Berlinu je i naš sagovornik, urednik rubrike Kultura nedeljnika NIN, Dragan Jovićević. Dragane, da čujemo kako je protekla premijera filma Šavovi. Da, kao što je bilo očekivano, Šavovi su prošli sa velikom pažnjom. Bila je prepuna dvorana ovde u Berlinu s jedne strane i s druge strane jako je dobro bilo primljen s obzirom na to koliko je ljudi postavljalo pitanje nakon projekcije filma autorima koji su bili ovde kao i celokupnoj ekipi. Slično interesovanje vladalo i juče na konferenciji za štampu kada je Miša Terzić kao reditelj filma, Alma Tataragić kao scenarijskinja, Snežana Bogdanović kao glumica i producenti Milana Garfield i Ulrich Fehmiju kada su govorili ovde u Berlinu. Šavovi su jedan od nekoliko filmova kojima se Srbija predstavlja ove godine u Berlinu. Ja sam upravo sad završio drugog filma koji je u takmičarskom programu u kome je Srbija manjinski producent. U pitanju je nemački film Angele Schenalek. Bio sam kod kuće Ali. Evo, ako vidite gužvu iza mene, mada je ona malo sam se sklonio, to je zato što je još uvek ljudi izlaze sa projekcije, dakle ona je upravo premijerno prikazana. Delo je kao da je ove godine, za razliku od prethodnih, vraćen fokus na žene reditelje. Da li, koliko to posledica i koliko je to povezano sa pokretom Me Too? Pa, povezano i tekako, međutim, kada je Berlinale u pitanju, to nije ništa čudno, jer zapravo Berlin je uvek gajio taj aktivizam i uvek se trudio da zapravo odavde pošalje političke poruke mnogo više, se nekada vodilo računa o tome nego o kvalitetu samih filmova. Tako je bilo i ove godine, ne samo da su u kompeticiji filmovi žena reditelja, već je u subotu odlazeći direktor festivala Dietrich Koslik zapravo potpisao jedan sporazum po kome i u buduće garantuje rodnu ravnopravnost i uopšte svu vrstu ravnopravnosti kada je u pitanju Berlinale, kako u programu, tako i u marketu festivala. Berlin je uvek, što se toga tiče, gajio tu vrstu političkog aktivizma i aktivizma načelno. Vrlo često je ponekad to bilo u senci samog festivala, i hoću da kažem, program je bio u senci samog aktivizma i slično je i ove godine. Što se tiče festivala, on nije ni po čemu drugačiji od prethodnih, baš naprotiv, osjeća se jedan pad u kvalitetu kako produkcija, tako i kvaliteta programa i filmova. Međutim, sama činjenica da su žene reditelji u programu je bila dovoljna da zapravo skrene pažnju na ovo godine Berlinale. S druge strane, ne treba zaboraviti da su i u žirijima žene dominantne, u sva tri žirija, tako da Berlinale se baš ove godine potrudilo da zapravo podrži ono što je i samo iniciralo u svetu, a to je upravo ti pokreti koji zahtevaju tu rodnu ravnopravnost kao i ravnopravnost u svim ostalim smislima. Još jedno pitanje koje se i ove godine na Berlinskom filmskom festivalu postavlja jeste pitanje Netflixa i njihovih autorskih ostvarenja. Ove godine nema njihovih filmova. Da li ipak ima naznaka da će se to možda menjati u budućnosti? Nema čijih filmova, ima filmova, da. U takmičarskom programu je Netflixov film, ali Berlin je zapravo postavio jednu drugu dilemu tom prilikom. Da li će zapravo Netflix i slične platforme u buduće ubiti velike festivale? Oni to prosto testiraju ove godine. U takmičarskom glavnom programu je Netflixov film koji se takmiči još nekim kategorijama, što je vrlo zanimljivo. Međutim, naravno, pitanje je, pošto će već taj film za nedelju ili dve biti na Netflixu i biti dostupan široj publici, da li će on dalje biti interesantan za sledeće kompeticije, za sledeće festivale. Znači, mali festivali prosto, ukoliko se nastavi taj trend u buduće, neće imati šta da prikazuju. To je ono što Berlinale testira ove godine, što je Venecija testirala prošle godine i za sad je jedini Cannes tu usporedan. Cannes se još uvek opire Netflixu i pitanje da li će pristati da prikazuje njihove filmove u buduće. Godine glumcu Milanu Mariću uručena je nagrada Evropska zvezda u usponu. Koliko takve nagrade znače za srpski film?
Iskreno vam kažem, to je jedna od nagrada kojima se Srbija zaista ove godine u velikom ovako jednom opsegu, da kažem, u jednom sjajnom svetlu predstavili u Berlinalu. Dakle, imali smo 3 filma koje su direktno podržane od strane Filmskog centra Srbije. Imali smo jedan film našeg autora koji je snimao u Kini i plus je Milan Marić bio taj koji je ispred Filmskog centra Srbije, ispred Srbije uopšte, branio i sebe i svoj glumački kvaliteti i predstavio se kao evropska zvezda u usponu. Bilo je zaista sjajno, oni su juče bili na crvenom tepihu i Milan Marić je definitivno jedan od glumaca i jedna od pojava na kojih se tek može očekivati da urade nešto značajno na planu glume i na planu novih filmova. On se prošle godine ovde predstavio sa filmom Dovlatov i ove godine je sjajno prihvaćen kao nova zvezda. Sad, naravno, rano je reći još šta je to što će njega u buduće predstavljati, čime će se on u buduće predstavljati u svetu filma, ali sama činjenica da je on odabran kao jedan od 10 u Evropi, čiji su zapravo glumački kvaliteti takvi da ga kvalifikuju među zvezde, već puno i dovoljno znači. Pred nama je fest. Šta od filmova sa Berlinala dolazi na Beogradski filmski festival? Pa ja mislim da će najveću pažnju privući upravo Šavovi. Šavovi su zaista primljeni ovde sa velikom pažnjom i juče na konferenciji bilo užasno puno reči upravo i o samom procesu nestalih beba u Srbiji, s obzirom da strani novinari nisu znali uopšte za te slučajeve, mislili su da se to dešava samo u nekim zemljama Latinske Amerike ili tako nešto. Tako da ih je sad interesovalo otkud ta priča na Balkanu i kako ona uopšte izgleda. U pitanju je jedan vrlo onako jak, potresan, moćan film. Snežana Bogdanović sjajna u glavnoj ulozi i odličan scenario. Znači, Šavovi su pre svega film koji će biti onako u jednom prvom planu i tu je naravno ovaj film François Ozona koji je naknadno ubačen u program festa koji se ovde prikazuje u glavnom takmičarskom programu. Mislim da je u pitanju jedan film koji publika već zna šta može očekuje od Ozona, on je dobro poznat beogradskoj publici, tako da on je svakako jedan od onih reditelja od kojih se uvek mnogo očekuje. Treći film koji bih ja recimo preporučio jeste film Čovek iz senke o kome se mnogo zna, u originalu Vice sa Christianom Baleom u glavnoj ulozi. Bale je juče ovde bio u Berlinu, videli smo i njega, on je došao pravo sa BAFTA sa dodele BAFTA gde je film bio nominovan u više kategorija, a mnogo toga se od filma očekuje i na predstojećoj dodeli Oskara. Evo i za kraj razgovora da čujemo vašu procenu ko nosi kući Zlatnog medveda. Pa ja moram da priznam, ja sam kao i obično više gledao ove prateće programe Berlina, nisam toliko gledao takmičarski program. Moj lični utisak je da je Agnieszka Holland, poljska rediteljka, odskočila sa svojim filmom Gospodin Jones, koji je snimala u Velikoj Britaniji kao veliku evropsku koprodukciju, a isto tako veliku pažnju izazvao Fatih Akin sa svojim filmom koji uopšte ne liči na njega, Zlatna rukavica, film o serijskom ubici iz 70. godina iz međutim, toliko je šokantan da su prosto ljudi jedva izdržali da ga gledaju, ali pošto Berlin voli tako ta iznenađenja, ne bi me čudilo da i taj film nešto dobije. Eksperimentalni film koji smo sad videli Angele Šenalek, koji je rađen u koprodukciji sa Srbijom i Nemačkom, je takođe među favoritima, barem kada je u pitanju nagrada za nova dostignuća. Hvala vam na ovom razgovoru. Što se kaže, morat ćemo da sačekamo kraj festivala pa da vidimo ko će odneti kući Zlatnog medveda. Hvala još jednom što ste govorili za N1.